Naiwa Ubuila Mwila Dalto, niko msemaji yani porte parole wa Wazalendo Musidi Kivu. Hapa tuko fasi hapa hii eneo tuko Pwezero. Hapa ni Pwezero, kitoka hapa unaenda Mikenge, kitoka hapa unaenda Kalingi. Mikenge hali iko nzuri, japo kuko matake au mapambano kidogo kidogo ya adui. Wakati tulimpiga Mikenge, wakati tulimtosha Mikenge tariki au le premier mars 2026, wakati tulimtosha adui pale, adui alionekana wa kusambaratika. Na wakati adui alionekana wa kusambaratika, ndio wako wanajitokeza, wanakuja kufanya bumataka, bumared, lakini hali kwa sasa iko sous control pale Mikenge. Mimi niko nafika Mikenge kila mara, mimi kama vile msemaji. Unajua mimi kama vile msemaji ndio niko na habari ya kuambia raia, na waambia mfanye hivi mfanye hivi. Niko nafika pale na mpaka sasa hivi tuko tunawaambia watu waanze kurudia. Unaona tuko wakati wa mvua. Na wakati wa mvua, wakati watu wanaishi ndani ya mapori, haiko kila mtu njoo niko na bash au ile tunaita hema, haiko kila mtu njoo na hiyo. Na ndio maana mimi niko nafika Mikenge kila mara, niko naambia watu waanze kurudia, kila mtu maeneo ya kwake. Ijapo manyumba zimeharibiwa sana, na waza mliona gisi manyumba zinaharibika. Adui Twigwaneo, M23, AFC, RDF walidetole manyumba, walivunja manyumba, wakatoa manjanja, wakavunja hospitali, walibeba vitanda, kulikuwa mapano solaire zenye zilikuwa hospitali, walipie kila kitu walipie. Lakini ijapo vile tuko tunaambia watu waanze kurudia, sababu gouvernement itaangalia namna gani itaanza kuassiste population ya kwake. Adui hivi adui amesimamia Minembwe Centre. Minembwe Centre ndio tuko tunapigania. Tulimupika Kalingi, tukamunyanganya Kalingi. Kalingi ya kwanza na Kalingi ya pili tulimunyanganya Kalingi, na ile Mikenge tumeisha kunyanganya. Mingine yote hii yenye mko mnaona ngambo kule tushanyanganya. Adui amebakia katika mji wa Minembwe mule mu centre. Lakini ukiangalia maperiferi au kando kando ya Minembwe tumekwisha kumfukuza adui. Na adui umenyuka nakia sumbua ni yule mwenye nimesema kama umefichama. Lakini kwa sababu tuko na maîtrise ya tere, wako wanakuja kujirandre, wanakuja watatu wawili, na waza mko mnaona gisi tuko tunawapresente bila vyombo vya habari. Adui amebaki ndani ya Minembwe Centre, na ndio kwenye tuko tunapigania kwa sasa. Na waza kunasikia mabomu. Hiyo mabomu tuko tunapigania ndani ya mji wa Minembwe. Mtu kama akikwambia kama vita haitakwisha anadanganya, vita itaisha. Vita wakati kila kitu ambacho kiko na mwanzo ni sherti kiwe na mwisho. Na vita ilikuwa na mwanzo na ni sherti vita ikuwe na mwisho. Hapa mimi nawaza ya kwamba tukimaliza hapa Minembwe Centre tutamfukuza adui Minembwe Centre, sababu adui Minembwe Centre ameonekana wa kuchoka. Sababu wengi wamejirandre, wengi wamekuwa wamejirandre, na kisha wamejirandre wameonyesha ya kwamba wako feble. Na ile inaonyesha kama vita iko karibu kuisha muo plateau. Sababu Minembwe, unajua Minembwe ni fief, na Minembwe ilikuwa fief. Na kama Minembwe ilikuwa fief, na kama tunafika kumetrize mji wa Minembwe, mimi najua kama M23 RDF na Twigwaneo tutakuwa tumeimetrize kabisa. Hiyo ilikuwa njia ambao walikuwa wanataka watoke hapa hivi hapa Minembwe waingie Lulimba mpaka waende njia za Kalemi. Lakini wakati tumebloke hapa, wakati tumewapiga hapa, imeonyesha ya kwamba nguvu za adui zimeisha, na hapa tuko tunaelekea mwisho wa vita muo plateau. Sababu hii njoo eta majore yao kubwa.